Sunda Kalisaya. Benteng-benteng ngedinding, nutupan langit, nutupan mega, camara ngajajar, nujosan angin, nyaitan musim. Kembang kol, saladah bokor, yebor prigahaten, nu usung demi usung lemah urang bagi bubur. Sapanyawangan Sunan Am begikur naon harti pangwangunan mun bangsa ning pila moal babatan jurti agreng rajin megeran wates sil aing yang lerasa saat kemenangan dene kawarna nyariasa panjang jalan bumbuahan ngabayang samarkah maneh ukuran truk sapanjang pahan sesepen dengan sepahun panggung nuku malayang dibatan salib kajat roboh nusaha gurila pikiran. Sabentangan iman pedhengker ngerasa sukma non harti kemerdekaan mun gereja rampak sapanjang jalan. Sunda aing saling berubah sasat lulurung waktu Kiai Tapak, Kiai Bagus Ramin, Haji Pramatasari, Kiai Jainal Mustafa masuk di Gedur. Allahu Akbar. Dipapang bulat berat sukma jihad para santri. Jubas bodas salatan. Sorban ngupaya bet kukupu hiber tenang. Parompong 22 September 2020. Aku saya nuhun. amazing.